Napokon prilego smo za stolove. Eto ti k nama nekolicine robova iz Aleksandrije. Počnu nam prati noge u čistoj snježanici. Za njima navale drugi, pa nam se bace na nokte, na uši, čisteći vrlo pažljivo sve što je bilo prljavo. I začudo dok su vršili taj jadni posao, neprestano su pjevali. Htio sam vidjeti da li svi oni tako pjevaju, pa zatražim malo vina. Odmah me rob hitro posluži. I on je pjevao. Bilo je to nekakvo hrapavo gunđanje. Od koga sam god što zatražio, svaki je nešto pjevao. Pomislio bi, pa to je kor baletnih plesača, a ne domaća čeljad. U taj tren donesoše nam zakusku izvrsno i ukusno spremljenu. Svi su već bili za stolom, samo još nema Trimalhiona. Njemu je po novom običaju namijenjeno mjesto u pročelju. Prinesoše malo korinsko magare, kojem su s jedne strane visele bisage, pune bijelih maslina, a s druge strane crnih. Na leđima mu 2 srebrne zdjelice s oznakom koliko su teške, a na rubu urezano Trimalhionovo ime. Tu se i neki željezni mostić savija pod puhovima. Po njima poškropljen med i sezam. Zatim evo i vrućih kobasica na srebrnom ražnjiću, uz njih sirijske šljive i šipci. Baš sam se bacio u tu raskoš i sjaj kad eto ti Trimalhiona. Nose ga onako na nosiljci uz pratnju glazbe, zavaljen u meke jastuke, on nas onako zbunjene počasti osmijehom. Ćelava mu glava proviruje iz purpurnoga pokrivača, oko vrata mu širok rubac s kojega je ondje su visjele rese. Na malom prstu lijeve ruke sja pozlačen velik prsten. Na prstenjaku opet jedan, ali sav od zlata. Tako mi se učinilo. Taj je prsten bio iščačkan nekim željeznim zvijezdicama, ali to još nije ništa. Razgolio je svoju desnu ruku da vidimo na njoj ukrase. Grivnu i obruč od slonovine na kojem se blista zlatna kopča. Trimalhion pročačka zube srebrnom čačkalicom, pa će. Nije mi baš dojela, ali da ne biste na mene čekali, okanio sam se evo svoje zabave. Dopustite mi ipak da završim s tom svojom razonodom. Izbilja, eto, za njim roba s pločama od terpentinova drveta i kockama od kristala. Ali najviše me primamilo to što je u toj igri nikada nije upotrebljivao crne i bijele kamičke, nego prave pravcate zlatnike i srebrnjake. Dok smo još bili pri zakusci, on je uspio da pomrsi sve kocke svome suigraču i da ga napokon nadigra. Odjednom, eto ti roba s velikim poslužavnikom. Na njemu, u košarici, kokoš od drveta. Krila joj raširena kao kad sjedi na jajima. Odmah za njim stigoše 2 druga roba. Uz treštanje glazbe počnu nešto čeprkati po slami. Na koncu izvuku iz nje paunova jaja i razdijele ih među goste. Prijatelji, reče Trimalhion obraćajući se nama, prohtjelo mi se da se pod kokoš stave paunova jaja. Boga mi, sad se naprosto plašim, jer tko zna, možda su se već i izlegla, ali pokušajte ipak. Podijeli pozamašne žlice načinjene od pužije školjke. Svaki razbije žlicom jaje presvučeno tijestom. Pričini mi se da u mome ciči pile i već ga htjedoh baciti, kad me prenu glas neke stare, iskusne grebizdjele. Čuo sam kako kaže, u ovome jajetu mora da je nešto dobro. Tako i ja oljuštih svoje. Iz ljuske izviri debeo grozd. Sav u žumancu i papru. Jao nama bjednima, jadan li je čovjek, kao ovaj kostur, bit ćemo i mi jednom. Zato uživajmo, dok je vremena i sreće. Trimalhion presta sa svojim udrolijama, jer dođe posluga sa cijelim nizom novih jela.